Jarriendo kamera. Aupi, eta ongi etorri makete erratiko kapitulo berri batera. Klap, 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 klap. Makete errela ingo du. Hemen kalean gauz. Hau bilberrako bateak. Eta gaur, kalean gauz. Gaur, egun ederra, IR bat egiteko, euriari duelako. Gaitu du kamera. Baina ordu honetan, eguzkia ikaragarria, guztismo. Vale, Bueno. Eta egingo duguna da, dengo gara biltzen eta joten gara hitz egiten zengo duen. Baina, ez dugu gure erpega erakutsi. Zu, zen egiago, ostia, claro, mugikorra, hartu mugikorra, eta Zata irakurri, claro. Zau nun. Hori, que, claro, nire ustez adibidez, guapa egon litzateke, hola egiten en plan, walking, dakizu den walking? Bai. Walking. Tu, nugu kasu Twitch. Amen. A ver, guan momento, Jan Andreok ez dakit txatean basau ziren, hor, makete erratia. Para un espectador, loquísimo. Es que, claro, me dice ese pizcata raro, apunta tu gora, al menos, ¿no? Sí, pero es que behitu. Ese pizcata raro egiten, de repente, etortzea, un día. Pues bai, kalera sirtetea, apunta. Kalera sirtetea, oza, mesedez. Gitzen dugu, pegira. A ver, mesedez, gure adminak, gure teknikariak idatzi zeo zer txatean ikusteko ia txata, mugikorreko txata funtzionatzen du. Hori, egin dezakegu, dezaketu, como walking below. Vale, zein da gure gaurko helburua? Hemen, eurikutatu. Me llore? Ah, no, me llore. Baina, lehen bai. Joder, pues zazpikaletatik hasiarko gara gure aventura, no? Gainera zazpikaletan aize gutxi egingo du, así que, perfecto. Lehen dago, produktua zerrekala, hasta dito gara. Serio bizitxe egiten dute IRD-ko streamerra? Vamos a ver. Pues, zelan. Es que, pues, bueno, ya es una estea, no sé. Ya, nire estea, pues, es que se bai geratu zei. Es que joan naiz, bai, ez da gainera, Kontau. Enkingo duzu honetan, ondara, etxetan dugu, Patxat, ez da makete erratia. Egon naizela, igual itxango dut, pizkat jende joteko, es que da una denuncia. Quiero denunciar una situación. Bueno, pues gero, jende gehiago sartxar. Quiero publizitate gutxi. Osa, abizatu dugu, 15 minutu lehenago gaur makete erratia zegoela. Orduan, ez falta berretu. Gainera, ez da etorriko inor, ez dago inor. Egia da, que motibe, maikusi gerraen ez guapo. Ja, en verdad, eta guai. Zagode zuzena eta bendik kandetik, eta guai. Vale, gure gaurko helburuak. Bat. Paseite ematen. Gaspar dau, ez dago hemen gurekin batera, baina dau Iborgen. Paseo bat ematea, hori, eduk. Bigarren plan. Sartu behar gara supermerkatu batean. Sartu behar gara supermerkatu batean. Izu sartu Carrefour batean. Boikot Carrefourrei. Zertatu da, pues? Ez bazetzen da, Carrefour, ez badera apoyatzen dula. Pues ez nekien. Nik uste dut, ekizu Gorka. Gorka, Iabar. Ez nena, aizen abizenak esan da. Gorka, bakarrik Gorka. Imaginau, pertsonai fiktizio bat, eta bere izen fiktizioa Gorka Iabar da? Adi da, oza, ez da beretak izen. ¿Verdad? Ez da, berrizko hau. Bueno, garraitu. Bueno, utzi... Hori, que igotu bere Instagram, dauzela, pues, proiektu plan, empresa, Israelen alde dauzan empresa prebizi. Segon, AXA, segon, Me has dado un poco... ¿Peñat?
Zer, Beñat. Beñat? Gure aurpegi ikustea zergatik. Zer da birreita? Ez dakigu zer den hori. Azaldu. Baina eske gainera aurreko kamera asko sobeagoa da. Frontala baino. Que oso da joala. Bueno, vale. Hola, Nobet, orduan. Vale. Hor, hemen Nobeto. Pues bueno. 10 FPS. Hori. Que Gorka, que digo, hori gol. A ver, hartuko dut AXA edolakorik. ¿AXA o ALSA? Zer da AXA? No sé, creo que es de vuelos. Ah. Ideas. Esta semana hartuko dut, no sé, ahí es un pedazo y algo así. Por aquí no vais, justo, bueno, claramente. Claramente ya es el Carrefour. Orain da, osea, produktuak erosten ditu Coviranen. Bueno, así da como independiente. Boina, celoso, de... Buah, mesedes, osea, plano bat egin barruan boinez hasi. Baina orbutuko gara, pues que haber gustado. Begira, bueno, ez dugu, es que loco. Es que ez daude jendea gure biratzen. Ya, es que de pintar de pausa. Bueno, Es que así se puede que solo hay un espectador y soy yo. Ya, es que... Nora, zein da gure helburua, en plan, Arenal, bai, Arenalan igual aurkitu dezakegun norbait zeo goldetxe. vale. Vale, pues ya aquí. Es que está bueno, quiero. Publizitatea gutxi, bueno, berdin, pues hau gure txat, punto. Esperientzia bat, eta hurrengorako, pues ya por lo menos dakigu dana montar. Vale, ez dakit, joan ikustera des antimiko txiskabera gaur da, tirala, da, gaur egon dira las antivacunas. Bueno, kontatuko diogu Bilbokoak ez dire. Para radio. No, baina euskera, o sea, euskera ez dakit bait. Hombre, en plan, hotza ematea, olako pertsonei ez aito zondu ditzen. ¿Tú te crees que Maquito Rati da a hotza ematen? Bai! Literalmente, gaur kasi, Durangoko azokan bukatzen dugu. Gura metxetan, bai, bueno. No, pues bueno, Bilbokoak ez diren entzat azalpen txiki bat. Ostiralero, Arriaga Antxokearen aurrekaldean batzen dira, pertsona batzuk, COVID-aren kontra egiten edo COVID ez dela existitzen esatera. No, da... Bueno, ematen dizkiguten bakunak mikrochipak direla esatera, gaurko osasuna... Gainera jamonaz bila, bati galderrek egita, maskariekin zurze ustez maskarilla. Hostia, claro, dirán antivacunas, igual te pegan por la mascarilla. Hostia, Hostia, es que en verdad bastante que... Neizkoako txurrak, gabonetan gauz. No, gabonetan gauz, eso para empezar. O sea, Maria Carey ya zabaldu du gabonetako edizioa. Zer. Zeratik? Zer da, kobertura txarra desarrean? Eta hemen hobeto, no? Eta jartzen badut... Vale, hemen oso ondo. Nola ikusten da orain? Vale. Mira, lau gorroto. Atzaldean gorroto. Zera... Tengo persona, Maquito IR ikusten. Ongetorri Maqueto IR-alera. Zer esan du? Arratxaldean. Aldatu kamera. Ya, si escucho yo también. Yepa, gorroto. Ez da, Ai, oraindik ez dira hasi.
oso goiz da. Claro, igual euria eri duelako, Euria egiten duenen jartzen dira bertako palkoan. Baina pasado. Ai, venga, guazen liburak ikustera. Vale, gaur, bueno, lehen gaude Arenalean. No, areatxa euskaraz, areatxa. Eta, bueno, badau liburu feria txikitxo bat. Eta, bueno, kaski hori ez dute zer ikusten. Egin en plan... Zer den polkoa? Sartu gaitezke, da en plan ikuskizun bat. Doakoa, no? No, estera doa. Fundazioen daka, urbeluko gara ikustera zer den. Zuen txat, Jan Andrea. Claro. Eta grabatuko dugu, así, ¿no? A ver. Erakutsi itxoin urbeluko gara lehenko pantaiara. A ver. A ver, ikuskizuna estera doa George Malice eta 1900 eko zinema. Urriaren 11tik azaroaren 7 arte. Erakusketa, daude orduak. Bizita orduak. Bueno, asteleniki... Mira, justo. Vale, zabalduta dago. Bizita gidatua, bla, 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 bla. Baina, hartu behar dira sarrerak. Baitxan marko dugu, momentitxu bat. Eixa Forum Medis, ez dakit nordean. Sartuko dira entan sin más. Ingo txut stream sniping, por casco viejo. Venga, va, etorri. Claro. Etorri. Igual ez abilgokoa, no? Hemenik basauz benetan, urbildu. Damas y caballeros, erakutsi zuk hartu sarrerak eta jo enfoko. Zer egunetan goz? Nor segunda, txoin. Iru, bai. Eta ezaterriak dira, gotxa dara? Eta 26. Eta nahi entradas. Bueno, bueltatu, zertxitan jaso bandea. Baina dira egiteko... mea da bizita libre edo guiatua? Libre. Giputxea nahi, baina bilben nago ointxe. Eta zelik zazpiretan eta ez, magorriz esan nahi duz dagoela. ¿Habéis comentado castellano mochenos? No, es que ez da gorpo. Ezin gara sartu, zehatu gara, hartu berriro. Bueno, beste baterako. Zuten nahi da mitu dago. Baina, ezin gara, sartu ya lehen bi pertsona, zehatzen gara sartzen eta botatzen bagaituzten, pues kanpora goaz, eta listo. Sartuko gara en plan de incognito, ¿vale? Apuntatu aurrera ikusten duzun. Bendik, no? Guzen da sarrera. Opa, sarrea behar da zertxeko barrura? Oan makina gara du eskuietara, eta bestia bat Vale, eskerrik asko. Ai, barkatu. Pues bai, sarrea behar da. Bueno, eta beteta dagoenez, pues nada. Equipo. Zagatu gara. Bueno, interakzion, gure lehenengo interakzioa. Toma, janeska. Entzun da, entzun zaio neskari. Zatan, entzun da neskari. No, zer zintuko rotu? Lehen lo de putxa gala. Bainat, entzun zaio neskari, edo osurrun zegoen. Grabatu nahi neskan plan toda la cara. Api, teknikariak... Bai entzun da pizkat, dino barroto. Vale. Erkitzen dugun el libro más partos. Pues, nintxe bertan gali daitezke ikustera. Aldatu kabe? Aukeratu liburu bat eta arretzen dugu. Pablo Neruda. Dia dana gazteleraz. Los del cielo. Hau da espastika bat. Hau, ezin datela Twitchen. Ezin datela Twitchen. Entonces, van zen kabreko kamera. Ara, men? Ya está, hau nire txat. Perfecto. Irakurtzen dituan liburu. Claro. Bost joko. Ostia, da eta guzti, No, esan zenbaki bat. Vale. Zeratzi. Zazpi. Zei, gehi bat, zazpi. Baina...
Bueno, esan un poco manipulin. Un poco manipulin. Tu, sartu gaitezke San Nikolaseko elizara. Sartxa grabatze. Baina grabatza ez da ilegala. Ja, bai, ez da ilegala. Pero bueno, pero sí ezin dugu itxi. Pero itxi bat dugu oso bat. Basu. Marca páginas. Vale, jartzen gara. Eta San Nikolaseko elizara sartuko gara. Beñat zurazkia zerraitu egingo da, elizaten sartxatik. Kontuz, menezen mejorrik ez da gora. Ez dago galitu barria. A ver, baina erakutsi beharko dugu pizkat. Baina da San Nikolaseko eliza, non dago kokatuta? San Nikolas, baina justa areatzen doan. Ez dakit. Jendea dago. Baina. Ez paso. Eskerrik asko da. Eskerrik asko. En verdad, ez naiz inoiz hemen barruan egon. Eliza honetan ez? Eko txikitsua da? No, 2%. Claro, es que no, mira aguantatzen. Bueno, pues Ez badeko zor beste. puntúen mesedes en el chat. Gustatzen zaizu Eliza. Etorkizuneko kultua maketo irratiari egin barko den kultua. Bueno, es que es dugu... Bai, de hoy. Guazen... Lazar gasera. Vale. Baina, txoin, lehenko pasatuko gara areatxatik. En plan... Ibai ondotik dagoen pasalekutik, bertan normalean jendea dagoela. Ba, norbaitik initz egin nahi duzu. Que no tiene piernas. Joan, sozializak. Baina nera oso egin duz. Pizkat, al menos. Tendría complicación. Tú, cuenta tu movida. Dito verdad. Claro, es que la movida da gaur, euria egin duen. Ja, es que euria egin duenez, bankuak bustita dauz, eta normalean hau beteta gonoi da, ba, jendea, ba, esegita bere kuadriarekin, kontando su vida, tal. Gaur ez da posible izango. Eh? No, ez ez no. Ai. Zer entxete da, hau meando. Ai, begira, jarra dituzte ja gabonetako argiak. Ha? Zer deritzuzu gabonei buruz, Martín? Zer deritzuzu gabonei buruz? No esperaba. Asko de, ahora que sea pizkat. Dan, hemengo argiak dia. Hemengoak? Justo areatzeko. En plan, loco de que guapo, edo loco de sobra. Ni ez gehiezkoa dia. Egia da, ni Sirian negonean, hor gabonetan egiten zituzten. Bereziki, kale handita. Una corona en 3D argiekin eta ez dakiz zer. Ostras. Osa, bizitzen zuten askoz gehiago, gabonak hemen baina. Dan, zeren leku batzuk, ez da nabaritzen dago gabonak ziren, eta pintutu, llegaz, ez dakiz zinek kale zan. Bueno, zen aldezarreko, Manseriako aldezarrekoa, aldezarra, pum, un pedazo de bolón de luces. Pues, Tío, es que literal, akatu dugu unik txarrena. Literal. Erreserbatu dugu, montana guretza. Es que, espera, ezin dara kutsa horreko zatia, es que gularpea ikuste esan berda Z. Osa, beto da, pues, kale ikustean, Mek. Ara, egin berriro proba. Eta beinatek zer esaten badigu, cambiamos. Baina, en plan, zatuko gara, behintzat pizkat ikusteko. Ez que bestera, gularpega ikustea... No ez dela hainbeste. Baina... Aldatzen, zehazten naz mantentzen? Baina gauza bat da mugikorren ikusten duzuna eta gero zuzenetan ikusten dine. Mesedez, arpietu maketo erratiko kanalera nire datu guztiak gastatzen ari naiz saio honetan.
Ikusteko desun bagazten duz. Esen beste, Zenbat? 200. Oso gutxi. Momentuz 200. Dara matzago ordurik bat? Ordurik bat. Si no tienes amigas, no tienes buena fiesta. Hori dino Samantha Hudsonek. Dago norbaitik? Pertsona bat dago. Bai, eta ziurazki edu izango da. Pero baina, Es que ni edu. es que es lamentable. Sí, ahora no, me dieron experiencia. Hola, ea onde ikusten den walking. Walking. Urrengorako ja, pertsona, egin dezakegu Walking Simulator gonbidatu batekin. Paracetamol gonbidatu dezakegu. Estoy ya rara que dituzko. Es que, aldrebes dituzu. Dagoran, begira nola ditut jarrita. Claro, dituzu txartu jarrita, mutil. Oi, ama. Eta hori, bueno, pues azalduko dut nuna, Pertsona bat sartu da, ojo, soin momentu. Cosa es, egon nintzela, Halloweenean, azkartean, atean nintzen, hola ere fiesta, eta te ginen daba, que segon festa bat, zer hasiko modra, eta son escoprintes adibidez da. Eta, en verdad, da escotrika, baina lehenko tambien, esan nahi dut, que nintzen escoprintzen konzertu, egon zen, bastante guapo, eta gainera momentu baten escoprintzen jeitsi zen, jendearen gana, en plan, como egin un poco pasillito eta hola, eta literalki begiratu zean, eta egin zean. Eta beste bati, claro, es que ez da ikusten gesto. Gesto. Egin zean, como, hola. En plan... Claro, porque zen, como, segun como dantzatzen no sé qué, eta de repente begiratzen zuen, ez dakin hori eta egin zen, pum, eta beste pum. O sea, como que el seleccionado. ¿Un shootout? Zer da hori? He visto. Te reconozco. Onzauz. Eta pospozik zauz horregatik. Entonces da como, joder, qué feliz soy. Es que, bera, ni ez nahi zinu izuzko princesen kontzertu baten egon. Donostin bi aldiz egon zan, baina ni joan nintzen ikustak alipotxik holan egon zan, baina galdu nun ze... Ez negon... Kontratu gabe egon nintzen beste guraten momentu dutan. Mira. Esa dauz... Literal. No derecha, qué tiempos. Bueno, daba. Que egon nintzen el daba. Puto daba, hijos de puto. Gertatzen dara badabarekin. Saldo zituzten, hau zuten baina zitera gehiago. Orduan, ateatzen bat zinen, jartzen ziren, como en la cola de prioridad de, o momentuan erosiko zituzten sarrerik. Orduan, ateatzen bat zinen, itzan bat zinen, 2 ordu terdi. Me cauen. 2 ordu terdi sartzeko, esan. Eta nire lagune, ezin ez da abizatu, bueno, ez dira una cosa, gero, jendea, foto olpatzen superborde estaban seguretak eta hola, es música zen. La mayor mierda que he escuchado en toda mi vida, te lo juro, Súper chapa. Eta ni uste dut ez dela DJ-a, no sé, nabaitzen zan, zehatzen alizala, baina como, zen guztia, como ingleseko abesteak, pero, vamos, que ni idea de zein zien, zen como remixes. Mira, zen música pop. Pero como en inglés, eta gero remixes guztiak, eta remixek zien hemen. Vale. Lehenengoa ondo, pero guztiak ziren berdinak, que son como estribillo eta zatiak egiten pum, algo zerbait, una pedazo de mierda. Una mierda, eta jendea poco sosa, jendea sosa, perdón. Egon jende bastante drag, super guai, eta gero egiten bat. Egon zen, Eusko Princes gain beste drag queen bat zegoen. Egon jendea como oso drag. Jantziten da, gainera ziren mozorrekin. Ni mozorrekin. Es que zen Halloween, ¿no? Claro. Amigo. Ni mozorretu nintzen, nire lagunekin. Zertaz mozorretu zinen? Dakizu zenen Rocky Horror pelikula, nik. Rocky Horror? Rocky Horror. Horror Rocky. Hori abia lezen idan? Sí. Neska bat...
hau baten gainean, bueno, Espainien batzuen gainean, de Marieta. Bai, hori. Es que memoria tengo. Gainera, ez que, gauza da, que, festa honetarako, en plan, festa ez dakin nor organizatzen zuen talan, baina, organizatzen zuena, marrizun, Espainoiek, de Roque Jarreman, bere pelikulen portatia, como Espain batzuk, así, Bai. todo, Neska batean. labios eta hola. De hecho, arri dezakagu... Eta, sin más, preparatzen zen, eta festaren portada hori zen. Hori zen, zen España, Sí, hauek. Hostia, Bueno, todo. txoin, vamos a cruzar. Vale. Porque ez gara gelituko justo errepiaren erdikaldean. Ez ziren soilik Espainia, que zen adatzen ahi. Una película. Eta, pues hori, dugu jan ginen de Roquefort. Bilan nintzen, da, como, mayordomo delako da. La película zeri buruz doa. Pues doa, de bikute bat, eskontzen da, eta bere bidaian, bueltako bidaian, gutxo bera, kotxa apurtzen zaie, eta zartu behar dira, etxe baten, eta etxe, como matxioa. Eta etxe horretan, como dieten, geratu. Eta horko jendea, dauz, como una fiesta super loca, super sexual, eta hor. Dan plan show... Musical. Ah, musical. Claro, ez ezakea da. Sartzen dira eta da como musical de no sé qué, gero de la fiesta no sé cuál, eta da como que horko pertsonak egiten ari da Frankenstein bat, Frankenstein en el sentido de sortzen ari da bere gizon Ideala. bai, gero follatzeko. Xorten egiteko. No sé, Tú, es que está literal, en vez normal en pues yo que sé, míticos niños jugando al uno, esquina batean. Hostia, niños. Buenos días, niños. Adolescentes fumando. Pero no miedo. No hay ambientes como... Ya, es que dira hiru, daude esquina en plan, yepa. Bueno, es que urbiltza pizkata raroa. No, betza, Aupi, zuzeneko lan egiten nahi duzue. Eta hori, pues sí, más que una mierda absoluta, 11 €, mierda horretarako gainera jendea zen, berezik horreko jendea zen como super borde. Eta la putada esta de salto zituzten sarrera gehiago, eta ez zizuten usten ateratzen. Hola, a la mierda de música, que de verdad, yo no vuelvo al Dabas. Esta mierda, esta mierda. Dura baser da, bertako antxokin. Ez, txokia da doka, dela, donostiko kafean txoki. No, da como sala, da como si no sé. Da una sala de conciertos tarako, de azosko tarako eta hola. Horretu zentzuzte oso. Es que da, no comparaketa bat, digorekin, baina ez da hora. Como del mismo rollo, ya como la Fiber igual. Santana, aquí. Bai. Baina, como más normalan, esa adibide, yo que sé, si batok, hor jotzen du, en el lava. Ez du joko... Es que lava me suena, es da como karratu bat, el logo. Karratu gorri bat. Igual. Es que Twitterren uste dut arkakuso kasko tuteatzen duela algo de Dava. Seguramente, Arkakuso ez da Donostikoa, Iruñekoa da. Iruñe herria. Aistu. Orain hau igotza. Vale, eta, pues hori, el lava hori da... Bueno, eta nena enduta la denuncia. ¿Cómo? Tu denuncia bat, esan duzu, heldu zaizula. No, que quiero denunciar. Denuncia tu da. Biziduan egoera. Vale. Sí, sorry. Ez da injerten, verdad. Bueno, Martín, asteburu honetan zer gertatuko da? Gertatuko den asteburu honetan. Zer gertatuko da? Fortnite lehenengo denboraldia bueltan dau! Ah, bai? Bai? Que benetazkoa da? Bai? Es que nik uste Twitterren Juan de Dios, aquí son ordan. Ez. Era como tuitero bat, de la pizka jartau, eta jarri zen zer baten. Vuelve la temporada 1 del Fornite, te compras unas pizzas, te pones con tus amigos en Discord, una Coca-Cola de 2 litros, tienes 43 años, esto es vida.
Literal. Mira, ez dakit... Baina, ez da izango da, literalki lehenengo... Bai, lehenengo mapa, en plan pisos picados, polvorín polvoriento, esas cosas. Eta ez dakit gaur edo hartu du Bilboko kuestarik más empinada, tío. Sabes, ez dakit zuzenekoan nebaritzen baden, tío, de un puto monte hau. Bueno, zer nengoen esaten? Hori. Pues atzo, Aritzek, dut Aritz izan zela. Bai, Aritz, bai, de cojones. Atzo Aritzek, es que me va a dar un ataque de tos. Se debía venir. Ez dut erretzen. Ba hori, Aritzek esan zen... Deko zu mikroa, este lado te anime está el nao. ¿Qué cojones? Beitu, mikroa dago alde honetan, bale, guatzima. Bueno, pues, al grano. Aritzek esan zidala, grabatu barra genuela, berriz ere un Volando Boy 2. Horatzen zara Volando Boy, nire YouTubeko bideoa. Ja, ba. De zerutik, maderazko tabloiekin, ba, errepikatza eta esan dit, jarriko dela kontaktuan Asierrekin, Asier badaekin ikasten duelako. Claro, Asier, sagurtak gutxiokoa. Oia. Ez gorean nahi nago. Oia. Eta jarriko dabe, Ibonekin eta Juan Antonioekin, egiteko berriz ere Volando, oza, gestionatu ditan, eta zai, voy a poner en contacto, tío, grabatu behar duzu berriro. Así que bueno. Pues Volando Boy 2. Leicester, aquí ya. Kapitan Luz bat. Vale. YouTube kanalean. Tú, Beneta, me estoy muriendo. Ja, Baina neu txamarrekin. ja, nire bizartela, eta paineria da hori egiten da. Pero bueno, Ai, ama. eso. Eta sexu, zerbait ezin dozu. Zer bati eber, zer egin dut azten eta. Aste artean, entre comillas, Halloween ospatu nuen. Ja, zein zen, no? Osa, jo nintzen, neritzen etxera, neritzen nire lagun bat da, para los que no sepan. Eta joan ginen, ba, bueno, nesken kuadrilla. Nesken kuadrilla, bai, daukat mutien kuadrilla bat, eta gero nesken kuadrilla bat. Eta joan ginen, pues, sin más, bere etxera, eta ikusi genuen La Purga 2. Guau, peliculón, joder, qué buena película. No, a ver, es que gure arazoa zein da, pues bakoitza duela iritzi desberdin eta gustu desberdinak. Orduan, ni nahi nuen ikusi. Si gustatzen zaizu La Purga? Es que ez nuen inoiz ikusi, orduan zen en plan, bueno, pues, para enterarme de qué va. O sea, banekien de qué iba el tema de... Baina zen ikusi, Hori, es una cosa. orduan nahi nuen behintzat, pues, purgako pelikula bat ikusita izan. Ni nahi nuen ikusi el especial de Halloween de Mickey Mouse, eta ez zidatzen txilpin. Zein, buruzketan. Bai, barkatu. Joder, me muero. Acá, Orpega sin notera. Bueno, me Martín me la daten. Eta, bueno, sigo contando ni la anécdota. Joan nintzen badari, ikustera La Purga bi. Pues sin más, película un poco sin más. Vale, ya sí estáis único, o sea, está súper Orpega ikustera. Sí, joder, pero... Que es porque suben... Baina neu kanto planeau. Ni. Tu, engantzatu? Ah, sí, engantzatu. Pelikuak bi ordu iraun zituen, iraun zuen. No sé por qué digo zituen. Eta, ikusita, hasi dike balore. Zer nuen etxera jatera. Eta gero pasatu nuen arratsaldea Zelda bi, osea, Zelda Tears of the Kingdom. Eta, bueno, gero... de mierda. Vale. Eta gero, pues, sin más, universitatean, pues, cosas normales, sinceramente. Ja, zamanita ahí... betikoa. Hori, nire izango nuen, hori festa gunean, plan... esto, zera, que... bat... egon nintzera, bueno, es más, egon nintzen, jodiamente apoyar dau. Tan ez nahi ginen zerrez, egun osan. Baina gara azkenean, jan nintzen lagun batzuen ez zero, ordu nostin. Eta egon ginen, ezko ginen, como beldorezko peluka bate ikusten, eta ikusi nun bat, zela
sin más, como que rekomendatzen zuen lagun bat, zela Esquina Marik, dela una película super aspergarria. Super aspergarria, eta eskenan ez genuen ikusita zen, eske ze ikusten dugu. Eta, bukatuko genuen ikusten, Momin, Momin. la hostia, Ze pelikula hori. Esta película da serie bat, como infantilla, flow, infantilla, de marrazkin zionetakoak, eta hor dago pertsonai bakea, como oso famatu, dela Snufkin, dela, ikusi duzu, como bat, noiz baitean, como marrazkin zion bat dagoela, como gazte bat, sano berde batekin, bilatu Snufkin, mugikorrean, eta ikusiko duzu, eta, sin más, honi ikusten, eta esan zen, tan guai, dago, tan como vibra superona, super gustora, Snufkin. Snufkin. Karekin. No, King no, hori. Benetan ez doala ezagutzen. Pues sin más, pertsonai bat, serie batekoa, Superman, no sé, todo majo. Eta da super guay, eta da como, seria da como super goofy, en plan, ¿has visto como Hora de Aventuras? Goofy Sounds. Da como Hora de Aventuras, baina, hirurogeita hamarreko hamarkadakoa eta Finlandekoa. Guapo. Pues te saca el gran diluvio. Eta gaur justo. Si hace berezikin moikorra ina. Bai, harri igual berriro bestaldean, Ja. Eta mugitu. Ordulo gaitezke. Kendu duzu... Mierda. Fallos técnicos. A ver, Artur, zure mugikorra multatu. Son, Jon Andreak. Inor bez, Ai. Pero inor, qué locura. Bueno, daude baina eta juren hau ikusten. Goofy Sounds. Vale, jarraituko dugu. Oi, jarri... Ai, sí. En vertical. Vale. Baina, nik kontatu dezaket atzo bizi nuen esperientzia txar bat. Atzo El Hormiguero ikusi nuen. Twitterren hilo luzetxo bat idatzi egin dut, ziudazki hau bainatik, bueno, igual ez, irakurri dut, baina tu, aserretu nintzen pilo bat. Zergatik El Hormiguero aserretzeko modu. Zergatik jarri nintzen El Hormiguero ikusten. El Hormiguero... Atzo, gonbidatu bezala zegoen Jon Miko. Eta, pues, gustuko dut abeslaria. Jon Miko, no, Jon Miko la de... la de Classic 101. La de, joder... Me gusta que te gusta Nicky Nasty, nada romántico, tiene cara bitchy. O la de CDG, él me la llevó y él se la llevé. Hacemos el guri, hacemos el wiri. fuck. Pero la de Lisa, ya llegó la Lisa, me llegó la Patricia. Mítica, chabolita. Bueno, era justo hau, de hecho. Mira, baina, es que... Argazki batekin ez... Bueno, orduan sin más. La cosa es que neska hau... barkatu. Neska hau, pues orain da nahiko top. Rollo da... emakume raperarik entzunen uste dut. Orain mundu... Tokan ez pizkatatzen, vale? Bai, hori ez emoteko moiko. Orain munduan uste dut... En plan, Cardi B superatu duela eta no sé qué, eta bueno, gonbidatu zuten atxa Hormiguerora. Eta jarri zen palo, en plan, bai, fan amorratua naiz benetan, zure musika gustuko dut. Pablo Motos, que bitit ikusten ditu eta zuten du, fan amorratu naiz. Baina, literalde, deskubritu zaitu danetik orain musika urbana gustuko pilo bat, berriz ere engantzatu naiz, porque tienes un flow muy cabrón. Horrela esaten duzu, ezta? Muy cabrón. Vale. Hostia, qué puta. Muy cabrón. Eta esaten zuten, en plan, hitxak que no pegaban, en plan, es que nos dice, bai, es que, joe, Steam Sniping,
es que tienes un swag que, oh my god, qué perchón, qué flama. En plan, ya está Pablo, tío, fuera. Era como súper innecesario. Era como argazkia de Barnes. Bai. Gazte zengo balitzu zala, bai. Baratzen esan, komentatu txikia. Eran ikusit, que Bilbo inguruan egon dela como entornes de la hostia, Donosti egon dira, baina No, Bilbao es una oso bestia. super loco, eta zen, no sé qué, Bilbao o Bizkaia, olako zerbait zen. Eta jarri nintzen ertxutu, en plan, a ver si son de verdad de Bilbo, en plan, ea benetan Bilbokak ziren, entonces, ea esaten duten hitzen bat, gutxienez euskaldun modukoa. Eta de repente entzuten da, bat esaten, ¡fua, tu pro qué bañao! Eta kulturante gurta zen, Bilbo, típico de plaza. Bueno, sin más, que gainera bera da, pues sin más, artista parte de la comunidad LGTB, eta pues justo bera bestiak beti defendatu egiten dute hori edo bideratuta daude, pues bera emakume izan da, emakumentza, eta bai Pablok aipatzen duela, y a ti te gustan las mujeres, ¿no? Tú eres de esas. Comentario que dijo también, bueno, ahora como el fútbol femenino está tan de moda, Es que Pablo Mota, esan zuen. es que ez doa ezer ese ondo egiten, tío, es una locura. Baina, itxeiten denen bereziki, emakume eta eskiten duen, Dame locura, botatzen dela de, no, es que ni superfeminista de no sé qué, eta gero, guartzen zara institutenean como iragarki bat esan plan, comentario oso itxuseat inzula, eta atea zen unean. Vosotros que os creéis, yo tengo madre, yo tengo hermana. Es el mítico de, yo no soy racista, tengo un amigo negro. Claro, yo no puedo ser machista porque tengo madre. Manín. Pues bueno, sin más, claro, Mikok txikitan jolastu zuen nongoa da, Daddy Yankee nongoa zen, de qué país? Puerto Rico. ¿Nola? Puerto Rico, he dicho. PR. Ah, Puerto Rico, vale, PR. Bueno, pues claro, badirudi Mikok Puerto Ricoko selekzio femeninoen jolastu zuela. Plan, ez lehenengo kategorian, baina, en plan, bigarren selekzioan era bastante top. Eta orduan, pues, komentatu zuen, Pablo, que en plan, claro, ahora que el fútbol femenino está tan de moda, es diferente, pero antes, cuando no se hablaba mucho, ¿cómo era? En plan, eta Mikok esaten, lehen be, emakume referentak zeudela, oza, ez soilik gaur egun daudela emakume referentak futbol munduan. Claro, ez ezagunak izatea, Hoi da. beste kontua. Eta gero be, pues que igual tunelan sartzea da un poco loco. Es lo más top. El gente audio joan dela tomar por culo. Bueno, eta gero, bera abeslaria izan da, gutxi elkarrizketatu zioten musikari buruz, nire ustez. En plan, ez zuten jarri ni... A ver, también te digo, mineros, vete y trendito hasta de, ¡ay, que viene aquí el taquinor ahí! Que vayase la China. Vaya, no, pero batxutan, pues yo que sé, hartzen dute, adelanto de esta canción, edo, guau, qué temazo, en plan, yo que sé, que veo yo a Senean, guau, este tema que hemos escuchado 20.000 veces, vamos a poner otra vez, quédate. Hamar minutu zun naiz eta oin Puerto Ricoko selekzio buruz hitzen ari zaite, bai. Gorroto, liderno. Zer zan du? 10 minutu jun naiz eta oin Puerto Ricoko selekzioaz buruz hitz egiten zabizte. Es que... izan dinamikokea. Gero, gorroto, gero zazpikaletan bukatuko dugu. Nahi baduzu stream snipeatu. Bai, gura baduzu pasa gaitezke eta esan nondik zauz edo, bueno, nahi baduzu zukur bildu, pues gura baduzu. Nahi baduzu. Todo parte. Pero bueno, ni joan, hori. Sin más, nire ustez, poca música de la mujer. Ja. Gero gainera, pues nik uste nuen, Ezken gara soloko etxetik, gutxiko eskainetik. nik uste nuen gero hormiguero zera, pues lehen bezala, en plan, que entre el hombre de negro, que entre no sé qué, tal. Baina badirudi, ostegunetan, dagoela algo llamado la tertulia. Que literalmente, gonbidatua, botatzen dute el plató, eskerrik asko tortxagatik bimuzu, moak, que entre Tamara Falcó. Nore hau. Si ez dakizu norden Tamara Falcó. Joder, es que entonces ya
te pierdes mucho con esto. Ez dakit nera saldu. Seguro que venía de... Baina bai, da muy de derechas. En plan da, ahí va aquí en orden. Ahí... Baina, pasatzen zareten dago, pasatu bertan, bai, erain, santutxura itxoin bainat, ez zaitugu entzuten, tunerean gaude, tunen, zabit bai. Pueden un tipo de galera, esto es un tipo de... A ver, señor, por ahí, cuando entzuten zaigu. Qué bueno. Hola, tú que alguien clipe eso, por favor. Hola, ¿alguien entzuten zaigu? Kaixo. Edo ondo bai, no? Vale. Vale, gorreto, santutxun gauz. Gura baduzu pasa gaitezke, santutxuko puntu batetik edo zazpikaletatik. Orain ondo, vale, ba hori. Pues eso. De mientras sigo contando anécdota, ¿vale? De por qué del hormiguero. Vale. Santutxun nun, metro occidental Bilbao. No, Zabalbideko metro gutxi gora bera, metro altxar gauz. Zabalbideko irtera nos va echen gara 2 minutos. Bi minututan metroko geltokian gauz. Baina urbildu gaitezke beste puntu batera, porque igual urrun da. Entonces estamos dando vueltas. Ya, literal. Hasta que responda. Buah, perfecto. Estaba bien. A ver. Orain bai? Joder, tío, qué putada. Es que agertu da literalki NPC bat eta birali digu. Misei sekundario bat, literalki, etorri da gizon bat, ikusi eta beraz, behatzen eta esan du, tú, vosotros, tenéis que ir al bosque pintado de Deusto. Ya, pues mirarlo en TikTok. Mirarlo en TikTok. En un minuto. Eta literalki esan du, tenéis que ir al bosque pintado de Deusto. Misión secundaria, literalki izan digo, misión secundaria. Egin digo, gure interfaz egin du, pip, 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 pip. Mira, tú viajes en un minuto, bosque pintado de Deusto. Qué burrada, eso es literalki. Está justo hemos ciudad, tío, qué pena. Ya. Bueno, yo de que voy a hacer una petición. Hostia, estoy tocando el micro. Este es que izan zuen. O sea, ez dice que es el. Bueno, sin más ahorita, no mira. Dago, Pablo Motos, ¿qué? Pues de lo que es buena gente en general, es da. Tú me extraña y Archimira. Es cuñal. Claro, es que la movida de Archimira le eche egiten de política,
porque has tenido egiten de PSOE, amnistía por los catalanes, tal, te ha dado nada, Nuria Roca de la próxima idazle bat. Gero la Tamara Falcó, que no es nada, plan vive de su madre, de títulos nobiliarios. Vive de títulos nobiliarios. Ikusi Sevilla han dado como la casa de... Claro, es que horro famatuada da. Gabriela, pues hor zegoen, orain dena, el duque de Alba, esa ikusi genuen, estaba por ahí, paseando, eta zegoen, de arreba. Pues bueno, sin más, ya recién egiten de política, gente pues que no sabe de política. Horrek ez duzan nahi que yo sepa, Me nago esaten que no sabía. No sé si... Eta claro, O sea, ni siquiera de eso. eta gainera manipulan el clima y eso nos enferma. Vale. En fin. Eta bueno, pues que gainera uste zuten bere ideologia como bastante clara. Claro. Jodidos fachas. Eta nire ustezak, que piensen lo que quieran, nigatik ondo, libertad de expresión, ok, baina, Bueno, joder, hago como un poco feillo, el hormiguero era un programa de entretenimiento y lo que sea, vale. que gainera da Espainiako programarik ikusiena, ikusi alduela, bederatzi urteko ume bat, eta de repente egitea, no, hicieron un símil de que los catalanes son el abusón del colegio. Wow, ¿oí? Egin zuten un símil de eso, benetan. Eta Sánchez, que era como el niño indefenso, eman bar zuen su bicicleta, esto es la amnistía, porque bestela le pegaban. Y no quiere eso Sánchez, o sea que no sale votado. Wow. Símil. Ni nahi dut, sinceramente, nire, Kataluniako jendea, ni fu ni fa, bereziki, eskuinaldeko independentista kataluniakoak, imagínate, el PNV catalán, pues no, pues como el PNV, no me cambia. Plan, ero berdin zait, edo dia pizka nekagon deus. Eta literalki, nesta hori ere, horrelako gauzarik ez nuke esan. Plan, Osa, nahi duzu zure ditxeman, aparte de que, o sea, el simila txarte indado, bueno, no sé, es que me da pena porque programa zen gonbiatu bat ekartza, gonbiatu nire ustez nahiko potente, bintxan nire etxat igual, guztien txatez, baina de repente aldatzea, aldatzea eta egitea tertura, da Pabloren programa egin dezake nahi duen, en verdad. No, bueno, sin más. sí, Bai, o sea, ez dut bere bekatuko, ni esango hori ez dago ondo, porque ella da que está feo, eta no, en teoría hay un país libre, aunque luego se censuran los shows LGTBs, pero bueno, se censura lo que se interesa. En fin, bizitza. eso, la gente zentzuratzen. Tu egon zen locos aquí en Madrid, izan bazen, zentsuratu zirela pilo bat antzerki, plan de teatro, LGTB, baina izan zen PPek, zentsuratu zituen pilo bat. Eta hori, txegitagatik, del colectivo, lo que sea, eta gonzen mugimendu txel bat, zentsuraren kontra. Orduan nik ez nahiz izango el primero que diga, no, no a eso, es en plan, bueno, moderado. Es que luego me da pena porque ahí da perspectiva desberdinadera, porque Pablo montos en programa, Pablo Erenara, tegin dezake nahi duena, baina ez dakit Inés Hernán ezagutzen baduzue. Bueno, pues Inés Hernán... Baduzue, ez nire buruan esan du, galetu ditzateko, y luego badekatu esan, claro, eskitzaten ez da baino. Bueno, mucho gorroto. Bueno, pues Inés Hernán da... Etxaten du hemendik. Vale, pues yo que sé. Guai, eskutzito. Bankora guztita. Zenbat demora? Banoa, gorroto dino... No gamilik hori. Zenbat da matzago? Ia hor bat. Egiten dugu hau eta gero ja... Bueno, pues Inés Hernán zuen programa bat publikoa zena. Hombre, ni ez nahi jarriko, gura baduzu. Jarri un plano bonito, ¿no? Hasta lo espero. Bueno, Inés Hernán programa bat zuen publikoa zena da PlayZ. Igual te suena que un tío blanco entero odiaba PlayZ. Bai, PlayZ... A ver, bueno, es que es más batzen nolakoa den, Baina... ¡Hombre! Es que justo de divertir que te reconciliela.
Bizio es justo Santurtzi. Hostia, txonen un micro. Ay, este Santurtzi klaseek que Santurtzi manda. Es que manda. Santurtzi bai. A ver, ¿Te has plástico pasara? Ke ba. Egiputzi baina bergara. Bueno, es que claro... aurpegi erakutsi nahi duzu. Berdin. Bueno, pues ya por lo menos aurkezteko. Zer? Esan behinan tropikatu? Horrein ondo ikusten dira, vale. Es que da gure lehenengo show IRL. Lehenengo aldiz entzun notzuen, jurintan zornotzara, plan, Kalipotzen kontzertura. Claro, Pasauzan, zin da bainera zen dagoen. Lander pasauzan, benean ezagutzen. Bai? Claro, baina... Martinek ez zuen esorpera erakusten. Claro, baina hori notzuen ezagutzen ondio. Eta gero, ba igual ja eta beranduo sartu jatan hor la mosca, ez? Eta zenan, behiatuko ditut. Eta, igual, loin dela, zakitz, bi astetik edo, sartu un vicio que te caga. Rialza! Fana morratu. Eta hori, atzeko zinean maien txirona. Oso interesante, Kriston frikis eta... Ez que maien zidaki pio bat. Bai. Bueno, eso que se han dicho en baina azken hori dia ez dut ikusi oraindik. Ni zela bainatuta. Ja, es que joan behar ginen. Bai, ni sartu nintzen, osea, zuzenean bakarrik ikusinan azkenengo 10 minutuako lan. De repente salen nintzen egiten da, Deep Web, ez dakiz ere, Club Penguin porno infantil, eta hori. Eta gero etxera, zimaz, joni beharri nezen nintzen, eta gero atzo ikusinan berriro. Eta oso guapo, es que tipoa Kriston Frikisa eta... Bai. Se disfruta bien. Es que omeatu behar dugu berriz ere hitz egiteko, porque bai. Laburra egin zen, osea, ordu terdi beharekin hitz egiteko gutxi izan zen. Bai. Ayer ni no zen Sala, Félix, porque si no nos explicaste señor Bai. Egin nahiko feedback, ia esan. Bai, no sé, me gustó jatan. Gustoko jatan hor egotea zuzenian, bai. Marco nos meten el torneo Wii de paquete. Bai. Hostias. Guapo. Es que ocurritu zaigu, eramatea jo que se Wii bat, eta egita pues un torneo Wii Sports a los bolos, etc. Ostras. ¿Dónde vamos a? Baina, bueno, hau da ideia, oraindik eraman behar dugu Wii bat, dana konfirman, baina, bueno. Ba, bueno. Eta nahi duzu liburu orkesten mantzak ez como proiektu bat egin nahi duzu. Proiektu de... Ondio ez, osea, argazizak ateratzen ditut, eta ondio ganez dauka proiekturik, baina, bueno. Ojo, grazara argazkilari profesionala. Profesional, bueno, es que beren ez ingeniero, orduan, ez nagonian klasian, pues argazkitzak atera, no? Claro. Baina hori, osea, Kalipotxon kontzertutakoaketan nik ateran ditu. Osea, gehienak ikusi dituzuenak seguramente ni izan naiz. Pero zu dimentzen duzu, esti. Hori zea? Meme kontu bat. Bai, probablemente. Momentu baten zan... La Krusty Manin, hori. Bai. ¿Qué dices? Es que ez zorbegitz erakusten nina. Bai. Eta bezala bat, ez baina gotzen gabe. Nira naia behi daukameme kontu bat, txikitxoa bada. Bai, fijo. Jo, non txeratuko, baina, seguro. A ver, seguro. Komendatu. Tu, pues, agian... Qué movida. Agian gutxi barru nordaki behar dugu argazkilai bat. Nire gustoko jatan. A ver, gaude gauza batzu gestionatzen, baina... Egongo... Lo de... Ez dugu txegin. Confidencial, ¿no? A ver, eso tengo como algunos directillos. Es que también he estado fuera de cámara. Claro. Ahí en silencio. Fuera de cámara, Ya. Vale. Me acabo como proiektu bat en mente eta ondo legoke gero argazki batzuk ateratzen. Orduan, egitean, te podemos echar un juego. Honek gaina bakin en Instagram, orduan. Si eso idazteko erozer. Hori da. Joder, tío, qué ilusión, Cristo. Tío, es que me encanta que la gente la haga ir. Tío, ordu bat. Soilik sartu zara zu. Bai. Ez dugu Es que gaurko maketo egin dugu improvisau. En plan, ez dugu egin publizitaterik ni nada, ni anuntxoek, orduan ez da inor enteratu segura maketo irraele. Baina, bueno, gure errua, por ser... Gero ikusteko, @YouTube maketo. Baina maketo irraele.
Baina, sin más, egon gara, digo, joder, pues Bate vamos monta a quedar cada vez Gainera, lleno. gure helburua zen jendea kaletik elkarrizketatzea, baina kaba, euriari duenez, dago oso jende gutxi. El ateratzea, etorri da, izumatzen dugu. Entzunote direktuan esan duzuena, osea, gero esplikatu zuenean. Porque es un NPC, tío. Tenéis que ir al bosque pintado de Deusto. Izana oso raro. Tenéis que ir al bosque pintado de Deusto, mirad en TikTok. Pum. Hori ez da metroan ipinuten gauza. Esan du, mundo en un minuto edo algo así, ikusteko TikTok. Nik ikusi ditut metroan kartel batzu, baina ez dakit. Ni idea. Ba, total. Bueno, placer bat gorroto. Berdin, tío. Zer ikusten gare. Oia, Gipuzkoa, La tierra prometida. Ojito. Más donosti. hostias. Claro, ni naiz de Bagoyena mi patria, Gipuzkoa mi castigo. Bueno, eskerrik asko pasatxaete eta ya hablaremos. Hori, kriston bizi bat zertatut. Joder, puesten gara. Pa esto sale maketo, benetan, eskerrik asko. Horrego arte dago. La autoestima, por los cielos, tío. O sea, egota balan jendea, a ver, itxoin. Momentu bateak Entzunda, no, baina. Entzunda gana. Luego, Todo bien. Todo bien, ok. A ver, microa, izan da todo guapo. Baina urbiltza eta esatea, joder, gustuko dituela gure programa. Eta ni, egon az pentsatzen. Igual, nola jakingo du gubio garela. Eta esan dut, hombre, bez, a dos chavales, eman bat, txapela batekin, prizko batekin, mikrofono Con un batekin, micro. eta mikrofono bat eta de guzti, eman, dices, coño, pues está jodido, no darse cuenta. O sea, Super majo. Pispaz batean esan digo, sube, chavales, soy el gorroto. Esana oso majo, tío, un grande. No, es que holako jende izatea, joder, super ondo. O sea, Qué guay. ojalá, oxala, holako jende gehiago izatea, eta jo que se, begirrerak egiterako nurbiltza jende gehiago. Vale. No, bueno, beldur barik, mesedez. Beldur barik, o sea, gure bat ez urbildu, eta zuekin hitz egingo dugu, pero de felicidad. O sea, nire behintzat, no es oso jodido, o sea, posten nau pio bat. Este pertsonaban dela aurpega ikusi dula, Egia da. Este bat. Mira, easter egg de Santutxo. Editor. A ver, non dago el easter egg. Bilatu easter egg de Santutxo. Mira. Rubén. Mira. Hostias! Mira, zer da hori. Claro, hori zu jarri zen, no? Bai, Como las pegatinas. Joder, eta hori gutxien ez dute kendo. Kenduz, hori da, jarritako hirugarren pegatina. Eta soilik oraindik mantentzen den bakarra. Lehenengo bia jarnituen, en plan, bueno, basu ez, en plan, más o menos orpegiko alturan, eta kentzen zidaten denbora une horretan ditu. Zer duzu emaketu irratiaren kontra denbora osan Ja, kentzen? ni uste dut, Osa, inbest, grafitien munduan, pegatinen munduan ni uste dut, egon bar dela 100% como big. En plan, ez dakit nor jarri du pegatina bat, zonalde honetan, ez dakit koño. baina eske beste pegatina, ez zituzten kentzen, baina maketu irraterena bai. Ez que igual makete, igual norbaitek, Claro, igual. Txartu egin du edo lo que sea. Pues sin más, hirugarren jarri nuen goikaldean, en plan, aquí no llega nadie, yo soy alto. Eta, gaur egun, oraindik hor goian mantentzen da. Bueno, de chilazo. Así que... Vale, igual, easter egg. Easter egg. No, hori ze... Pistola. ¿Cómo es? Virgen de... Bai, algo así. Virgen de los Pop. A ver, recluto. Pero... Ay, un momento, Sí, no. Hartu hau, jartzeko mikroa. Vale. Hartatu jo mendreok. Sortu da norbait, momentu beten. Baina, Ai, norbait. ez Bueno, pues egingo dugun proiektuaz dudan orain esango, aunque bueno, se puede suponer, da, ya tú sabes. Du, egingo genuena eta egingo dugu gabon hauetan. Estoy todo perdido de ellos, ¿no? Plan, eso es ulertzen.
Tu, a ver, idatxarko dizut hemen. Joder, tío. Bai. Eta erreati behar dugu. Bai, ingo du gabonetan, beinatekin paktatu dut. Eta ja, pero, itxegin dozu... Ez dugu itxegin, baina jongo gara itxegiten gabonetan, edo lehenago alba da. Eta gero, ondo legoke, jendea ikusteko gure proiektua, argazki batzuk, argazki desente batzuk izatea. Eta gero, dirua dugunez, orain du aldiogu gorrotori. Ez dakit zein bere tarifa eta ez dakit zein, baina... Sí, gorroto ez dugu, ez dugu, Hombre, por la cara ez du lan egingo. Hombre, yo estoy calipotzen egin zituen argazkiak izan ziren, porque argazkiak egitea gustatzen zaizkio, da, no... Bueno, baina hori da un poco, hori oso itxusi dago. Osa, hori egiten dute abeslari batzuk de barkatu, en plan, dantzariei egiten diete, ez dizut ordainduko porque nirekin dantzatzea datu un privilegio, emar duzu doainik. En plan, emango dizut visibilitate pillo bat. Hori ja... Tiene, en plan, vale la pena, Baina, hori dela... Oso itxusi dagoela esatea, no, ez dizut ordainduko, nigatik lan egiten zauzelako. Ez. Bueno, bai, jo que sé. Osiko dugu. Egin gaitu esateko gait, bueno, claro, esan gaitu, egin gaitu un spoiler de Chain, sin más. ¿Qué más? Bueno, falta sego 20 minutuko zuzenekoak. Orduan, orain Bilborrekeko bidean gauz, eta eltzar bukatuko da, así que disfrutatu IRL-eko azkenengo momentuak, Jan Andreak. Walking Bilbao. Walking Santa. Oye, Bilboko inbat zonalde oso guapoak ikusi dituzte gure jarraitzaileak. Que auritakorekin hortik ez despasatzen. Ikusi dute. Bueno, ikusi dute Santutxu. Ikusi dute Begoñako tunelak, bueno, agian ez da zer ikusi. Porque ez dut moztu dela dan. Osa, beñatek esan igunean, korre. Ez dut en plan, pena, korre. Tu, es que pena. Ja, beñat, jarri duzu abestia. Zenbat aldiz jarri duzu abestia, beñat? Agian gehiagotan, Esan duen, baina... Esan duzu maki bat? Dos. Bi, bueno. Opa, zela. Esan zenan hasta lo de... Kontuz. Que majo, niño. Agurtu gaitu me batek, super majo. Esan dugu que de repente ya nahin zegoela. Hor, etxe barrien, porque... Jon zuen nengo. Ez que daukat mikroa. Bakot ez gau de bide... Nek zabal batean. Nada. Zabal, oza, zabalaren antonimo? Estua? Oye, estua. Ez zabal bat. Ez zabal batean. Orgulloso, de. Kizizkenean hori bai, hango digutela elega honi efektuak. Ja, niri behematen didate. Ja, baina nire Ez que la movida da... Eta Zebian egon urte bat, atenti, gutxienez... Un minimo bat. Osa, adibidez, Naroak, nire lagun batek, laugarren urte hau dago egiten gazteleraz. Periodismo gazteleraz. Bestiroak euskeraz. Ordan balio du. Horreka da un minimo bat, heldu barzara... Hori da, minimo bat. Bueno, entzi, patria bukatzekan, eunda horretan proiektuak beteko ditu. Hostia puta. Caldo dut la esponjilla. Qué pena. Pues bueno, caldo dut la esponjilla del IRL. Ziurazki atxan izan dela. Una pena. Bueno, pues uste dudala repuesto bat, ez dakit, Bueno, cosas del IRL. ¿Qué se lo va a hacer? Está hecho. Soy Urbildona. Urbildona. One moment, es que ditut. Kordelak. Gameplay.
Begira nola lotzen ditudan kordelak. Nik egiten dut como los niños peques, ¿vale? Egiten dure lehengo buelta bat, bi bueltatxu, egiten bi laso, eta gero laso hauek egiten diot beste laso bat. Patxan! Maina efektiba da. Bai. Bueno, ya ez du euri egiten. Zan hau euritakarekin radete. Ai. Josemire! Vale. Ai, Santutxu meitie. Nola maite dugu Santutxu? Hola, Santutxu! En verdad, esan daiteke, pizkat, doxeatu garela. Ez gara doxeatu, ez... Bueno, baina jendeak badaki, Ez daki... etxekoa garela. Claro, hemen datu gehiago. Egin ja gontu. Santutxu zatea, handia da. Zelokoetxe da fijar un poco la diana. Bueno, bereziz, bai, guztiak ez da zelokoetxekoa. Ni de hecho, vivía piscinas. Oye, qué concreto tú. Ni de hecho, algortakoa naiz. La peña. Soy desconocido. Imagínate la peña en bizitza. Poco pereza, ¿no? ¿Cómo? Plan, la peña en bizitza. La peña uso bat da. Todo da gusto, ¿Te gusta la peña? ¿Con? Aquí no dan. No? JR? Aimar. Aiman. Hori ez da bezlari bat? Bai. En plan, gure klaseko zena. Osa, gure klasekoa. Bai, ez da como el Lando Mago. Esto du baina gaztaba, Landebero bat eta la peñakoa da, baina bereziki Santutxu benetuzlo. Baina berezi la peñakoa da. Eta da como oso, orain ja igual da famatua segurazki, porque ya da pasa un poco para esto. Baina momentu baten, izan zen oso, uste dut zozena, abesti bat Omar Montesekin. Igual menimento. Beitu, bihartu momentu batean. Ostras, Spidermander. Iepa! Etxoen bilatu baino lehen, anekdota. Orain, gauz, mira, enfokatu hau. Enfokatu... Iturria? Ez Iturria, ez... Arresia. Zer zen lehen arresia hau? Ja, hau... Bueno, bani dakidanez, hau da teoria, Todo fuentes teoria. Arresia hau lehen, bueno, hemen gratuko gara, porque hemen da historia. De hecho, bueno, hemen goikaldean daukagu, Santutxuko, nola da, musika jotzen den tokia, nola da, konservatorio ez dakit, nola da, konservatorio euskaraz. Euskal, bueno, musika konservatorio, dau justo hemen Santutxu. Baren konservatorio hori zen Guardia Zibil kuartel bat. Eta... Era como una ciudadela. Bai, eta zein da movida, hau da teoria. Lehen, presoak edo kartxela edo mitiko bertako kartxela, hemendik irteten zen. Hemen barruan dau tunel bat. Plan, Fugatzen zirela. Ez que se fugaban, hemendik sartzen eta irteten zirela presoak. En plan, hau zela, pues, zegoen anbaiau, bai sarrera. Eta hemendik zegoen, ez que ez da kartxela, no da, en plan, polizia kuarteletan dagoen kartxela. Cuartelillo edo, bai, calaboz, en plan, mítico de películas de sheriff. Pues, hemendik sartzen zen, edo hori da teoria. Ez nidea, ez esan didatena, gurasoak. Baina, hau, eraiki zutenean, porque hau ditu bizpairu hilabete, ikusi nuen zer zegoen barruan, eta hau literalmente tunel bat. Bueno, ez da destrozau barrutik, baina tunel bat. Eta hau eraiki dute, pues, jendea sartxeko tunel horretan. Joan Barnaiz, kalean nagotaz dut txintik ere ulertzen. Agur, Spidermander. Musu bat.
Ja, eginteke guri igual entzutzen zaik pizka inoki. Eta bera klarean dagoela. Eso zitze entzun. Averia... Guai, ingo un perfect, en plan, 10 minutu falta dira ordu terdira heltzeko. Segidu como perfect bidaia, Ja. Justo ordu terdikoa. A ver, ez gara inorekin... Gelditu. Bai. Bueno, gorrotekin. Bai, baina gorroto bera gelditu gaitu. Guk ez dugu inor gelditu. Ni gustora banda, Ez que dakit, ni da... Chica vergonzas. Ez dakit, zenbat. Ikusten duen zinela el extrovertido del grupo. Sí. Ja, ez que gaur... Gaur ez da guna. No. Beti berrizan. Ikusten dugu garantik. Mira, gente, hostia! Nada, hay que volver. Los jodidos reales tapando viva el Frente Obrero. Jodido Frente Obrero. Discord zaude? Eta bainat? Ah, vale. Ah, amigo, ez nekien hori egin zela. Frente Obrero. Nazis de mierda. Ya está. Aquí se han hecho bien el Frente Obrero. Zen... Joan egon berdia. Zen partido politiko bat, lehen, ez da? No, orain, presentatu egin da, partido politiko bezala, baina da izan da betidenik, como, talde militante bat, uste dut. Baina Republika garaian ez egon Frente Obrero. Bai. Baina orain da, como talde politiko. Geratu zen xok. Bai, ez da. Justo goratu nazkaro, bai, lehen dutzi zenketea, baina ez da berdina. Orain da, como, da un poco como, bueno, da como tirar un poco de, izan duteke bezala, el ernai español, baina Espainia guztirako eta unibertsitateko munduan, pero vamos, que son nazis. O sea, porque son militantes, baina ya como comunistas, baina ya usted del jodido del Roberto Vaquero, que es un gilipollas, un nazi racista de la hostia. Galdutan, eskideko politika benetan. Egia eskotrekan. Eta... Móvil y reparación. Eta hori. Eta gero, aparte, grafiken arira. Komentatu nahi nuen. Noiz baiten, ez dakit gau izan da, baina ezagutu nahi dut, la del grafitista Susi. Ai, Susi! Susi eman. Ja, bakiten este de Susi. Mira, segon beste bat que había movida entre Susi eta Daga. Baina ni... Ni naiz fan de Daga. Barkatu, baina ni naiz fan de Daga. Gainera, Natik dauka besti bat, Daga de cristal, tema. Ja, beste hori zuk entzuten zenuen be, Sí, ez da nazi bat. Eta Susi, es que, ez beti ikusik jarri nuen Instagram eta komentatu zidan. No, eta erantzun zidan historiara, el Martens de Calipocho, esan ezago como, las Españas la mejor, la cosa ya. Eran, ahora egin como el insight, que claro, Susi de Susana. Baina ez da, ireiarik bez, hori izan. Seguro que están ya tomando internet, nos meten en Susi, y cada vez son como unos grafitis que inundan todo Bilbao, no sé qué, ¿no? Eta hori, pues Susi. Susi Caramelo. Hori, Susi Caramelo bak ezin orden. No. Da, kasetari bat. Da nahiko famantua. Joan zen konbidatu bezara Drag Race Espainiara. Bueno, sin más, aparte de kasetari da humorista. Da un poco mix. ¿Entendemos? ¿Un giga? Bueno. ¿Un giga 40? Nahiko txoda, Bueno, me lasai, 10 giga ditut hilabetero eta nik ez dut datu gehiagirik erabiltzen. Ez dudan ez Instagram eta lakorik ez.
Twitter soilik kontsumitzen dizkiptatuak. Eta gutxi kontsumitzen duenez, porque da idatzizko mezuak, osea, bideoak normalen ez ditut ikusten. Eta hori, cámaras más estilas. De puta gusto, cabrón. Amaitzear gaude! Ya. Ya dago pistak como esa pelota. Hainbeste hitz egiteaz, eta hainbeste gauzen como está. Pentsatzen en plan, zer ditzen dezakegu. Literalmente gure egindako konbertsazioa zara super simple. Sí, sin más. Antes se mantenía era como ya hitzak ez ez todo. Ya sartzen gara zezero beste altxin. Pues sartzen gara horretan. Nazko horretan ez dago gauza asko. Ez. Pakete dago. Joan gura dut zeo zer. De hecho, entrevistamos al chino. Jepa, zera duzara. Ahora que ya pasó uno de los chicos dela como el mítico Edure Laguna. Ramírez Laguna. Ramírez Laguna. Eduk esan zidan movidak izan zituela bere emaztearekin. Da. O sea, un poco turbio. Se queda ahí como un extremo, o sea, justiz nazita nukon hori. Ni beti pasatzen azenan goratzen az de... Bueno, sartuko gara ostera disfrutatu esperientziaz. Hora intzun darko dugu gazteleraz. Jarraitu galen. Eta nahi berezu eman niri edo bat. Es que dira paketan diak. Hori da la movida. Horregatik nuen bestera. Egun. Plan, horrentos hauek, seguro que son peor de lo peor de la peor. Bueno, que tengo ese porcentaje, es un 2%. Bueno. Es para cada vez que me da poco. Vamos. Pues ni sin más. Jumper Bacho, que en verdad. Oye, pues igual chido su Discord. Pues bye. Mierda. Amigo, ya estaba esperando. Vale, pues Campurrianas izango nuen. Campesinas, un clásico, ¿vale, Julen? Que sé que te encanta. ¿Au? A ver, aquí... Izango Bayet. Vale. Es que... Bakit que a Julen le gusta de marca cara. Pero bueno, ahora Grefus, así que... Coño, llámate. Daiz damostan. Zeran balietu, Balaro eta mar bat berrogei. Sí, pero yo se me pisatzen do. Sí. Mila txeitu gramoa. Un gramo... Egun da mar gramo. Pues ahora, bueno, pizkat. Egun da goita maio. Nah, sin más. De robe sentimorako ez. Pero nas. Uy, espera, igual... Ay, Josu, ya te Coño, igual yo no linda. Igual giratu egin da kamera. Ay, claro. Bai. Momentutxo bat, Aquí se sale así con... No. Claro. Esa es... Tú, Martín, que luego el micro se peta. Estoy loco, yo. Vale, pues graba tu... Interacción. Joder. Jesús, solte. Gratu baina ez dut solta. Grabatu no suniries. Osa, niri grabatzat. Ja, bueno. Vale.
Bai. Eskerrik asko. Ai, begiratu. Josu, begiratu 2 euroko txampoin, era por izan. Nah, seguimos. Ahora, este aquí no mokoa da, Esto es... Frantxako? Uste dut bait. Tore. Fraternité. Bai, Frantxako. Legalité, fraternité, no sé qué, no? Billions. Momentu bat. Zuzenekoa... Konpuntatzen badu. Va, pa'lante, Josu, pa'lante. Sin miedo. Gora igan arte, Julen B, ya. Claro, estoy. Julen B preparando bizo. Bizu. Pues nada, hau te la das, tío. Bai, unio guztu zait. Bai, egon da. Igual egia da... Eman, jarri kamera zuzen, por favor. Ya, coño, fregatu. Igual que ello izango litzateke más guai. En plan... A ver, egia da gaur hartu, osan da, gure lehengo egun arlako zuzeneko bat egiten, Eta gu ya de bakarrik. experimentación, eta egia da justo gaur eguna ez dela oso ona izan, Ja, euria egon delako, eta beno, pues, orain bilbo, Nestor ere ja da... arratsaldeko 6etan ja gaua da, rollo. Nestor ere, mangurtzinez denboraldi honetan, ja gau ezin gerko dugu. Ja. Oingo, ten badugu gau Orduan, ezin. hierre bat, gauan egita, pues, agian gabonetan jende gehiago. Ja, honetan igual guapo da. Bueno, guapo, klar. Ariekin eta jendea gehiago. Izango da, bai. Bia gustatu zait, izan da diferenta. Bai. Ez dakit ZZZ izan bada. No, pero yo ni uste dut hau ZZZ izan barzala, o sea, hau da un walking. Osea, agian No, walking sí que se ikusten, Bai. porque son emociones, situaciones. Sino que ikusten dozu soilik, pues sin más, denbora pasatzeko. agian ez da izan, ez dugu izan, bari, karrizketarik interesgarriena, baina eduki dugu apoio Bilboko bizka. Edo, dako los típicos TikToks de que arriba de la estímulos ver. Vale, etcétera. Vale, Vale. Especialmente hori izan da gaurko zuzenean. Porque se intenta un estímulo de... Claro, ay, como si tuviese un pie. Uy, qué plano más bueno. Hori ratxan nintzen. De Bilbao. Estaba como puntuación. Bueltatzen gora. Herrikorekin metera Jon Andrea. ¿Qué? Zuen hemen, ne amabirkin goñiku, ¿Qué? Infinito. Infinito. Itxain, Ay. Súbele. Aquí detrás de cámara, Gaspar.